Iku blai step ye pi waro ki pralog ki wasnyao suk uya ap ye ki kubor wa pala hau new channel. The next step ki kubor wa pala wa kwa open snyao cha pi man ki kamni wa yap ukna khanro ha Rajasthan hadin wa pedung ka earphone ha ki chkor yong o hey por wadang kalam phone o. Te chwa o sdang i chiki kubor lada mpu emu depi u subscribe yaw new channel snyao bha ye subscribe we ngat how to bell wa em tu khnang wa yo pten cho cho phi yo yegi khubor wa phalla te tons dangi cheki khubor wi naki khna khanro wa na Jaipur Rajasthan da yap u hadin wa pedung ki bluetooth headphone device yong o hey por wadang kalam phone o katkam ki report na ka times now uni uwayap datip pertut ya o kam u Rakesh Nagar uwasa wachong ha kachnong Udaypuria kawa em hachamu area ka Jaipur Rajasthan katkam wa ong ki doctor uni ubru dachitom o na ka cardiac arrest hadin wa pedung kani ka wireless gadget ha kichkur yong o ka report da ong cho cho ko wa uni ukhna khanro da kalam phone o way da pen em kam o da ka bluetooth earphone hey por wadang bang bha ikalam phone o da pedung sendet kani ke earphone ha kichkur yong o iwa da pen wir yong bru ya o ka report da ong kole wa u Rakesh da to khajur o ha kichkur yong o pen artali nei da wa pedung kani ka earphone way da libo pen smart kia o cha ka wi ka hospital wa em chajan ka hospital ka watip pertuj kam ka sidhi wi nayak hospital yo pha sumar ki ya o tangwa myi de ki u yarap ya o dayap o neidaw wa jor wara wa manso o hawa yaklam chapang iyap yong uni u khana khanro u doctor LN Rundla da ong u wa kani to kasin wanangkong namo ka first case hapo kari India heiwa dayap ubru na ka cardiac arrest iwa dajia neiwa pedung ka tier bluetooth namo ka bluetooth device da ong cho cho ule wa uni u khna khanro dayap u hapo ka hospital hei por wasumar ki ya o sakawi wan ka jingjia warap yato wa kani kawada report ki na Uttarakhand Haridwar ha utu ubnai wanru wada dep heiwa dem uwi ubru uwale phau phras nem irta uwa krek kam sorkar dayap u hadin wa da pedung ka bluetooth earphone device yong o uni u officer kre u hakom mela kam u assistant accountant uwa dadu yejing im wa koridor yong o hadin wa da pedung ka earphone yong o sakawi wan ka jingjia ka wakwa open snyao chapi wayap ukhna uwadang khatsan snem irta ha kawi kachnong wa em hapo ka Jhalawar district nin kasngi hadin wa or ichram yung deptengat ko ha o neida wajor palat uslap ha kini ki khajyak sngi wada dep katkam ki report uni ukhna to uwana kachnong chan khedi kawahap hapo ka Khanpur police station Jhalawar weida pha ki ya kani kamet yap cha ka wi ka local hospital yole pendep ya ka postmortem wa kiwi kiwe em kam sakawi wan ka jingjia wakhado kawakwa open snyao lang chapi ki pralok wa em uwi ukhna khian uwadang khian irta dato siat bakla u ya upa pun yong o namo u grandfather yong o uwa la phra house nem irta hado wayap baju ha kachnong gangrol kawahap hapo kathana bhawan police station ha Uttar Pradesh ha Shamli district ha katu ka May Thursday ki pulit da register ki ya ka murder case heiwa ya ka met yap dapha le ki ya ka postmortem
กัดว่ายาอุนีอุคณะเขียนวันอุวดังเขียนอิรตาอุวดังขันรูสเนมอิรตาดักเกมกิยาโอเวดาพะกิยาโอชาเจลแต่ดูกินีดอนฮีกิวกว่าเอาเป็นสญาวจะพีเนกสเต็ปยีกิคูบอร์ดปอยชวกุดอีคุเบลยพีวระสญาวบาฮัมดามุย subscribe your new channel ขนังว่าโยพเทนโชโชพิวยยีกิคูบอร์วัฒเมคุเบลชิบอนสงีวสุกวกเมนยพีวาระ